tayari. Yes, ni breaking news. Breaking news ni amakuru mashya yitwa cyatugezeho muri kano kanya ngira ngo turebere hamwe 5 ni amakuru n'ubundi akomushikenda atigisa ibitangaza amakuru binyuranye ni kuri aya masaha yo kuri uyu mugoroba wo ku munsi wo kuwa gatanu tugwiye tariki ya 9 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 muri kano kanya mutwemere turebere hamwe ibya amakuru mashya atunguranye ku rugamba rw'umushikenda rubera hano ku butaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu kumushikenda bizamba noneho ni mu buryo bukomeye cyane. Abarwanyi ba 23 bakomushikenda bahura n'uruva gusenya mu buryo bukomeye cyane muri ibi bice bitandukanye bya no Kivu y'amajyepfo ndetse na Kivu y'amajyaruguru, aho kwiza amagingo tugiye kuba tugaruka ku makuru akomeye cyane ndetse adasanzwe yerekeranye na bamwe mu bayobozi bakomeye bo muri izi nyeshyamba za 23 bamaze kwa n'ubundi bagwa muri ambushi ikomeye cyane yanaje kuba irasirwamo imodoka zigera kuri enye y'izi nyeshyamba za 23. Turagenda tugaruka ku bikorwa bikomeye cyane bikomeshikenda bibera hano mu mujyi wa Goma nyuma y'ikikango gikomeye cyane cyaje kuba n'ubundi giterwa n'indege za drone by'umwihariko z'igihugu cy'Ububirigi ndetse n'igihugu cya Tanzania. Bitangazwa ko rwose igihugu cya Tanzania cyo namaze kohereza abasirikari basaga 12,000 ku butaka bw'igihugu cya Kongo ni mu mugambi ndetse n'umuvuno mushya leta y'igihugu cya Kongo ifitanye n'igihugu cy'u Burundi mu bikorwa byo gutangira kugina noneho barwanya uyu mutwe wa 23 bawukura mu bice bitandukanye birimo no mu mujyi wa Goma. Ni mugere kwiza amagingo ya ibintu byamaze ko bizamba noneho mu buryo bukomeye cyane hano ku kibuga cy'indege cya Kavumu hiriwe iri byerekeranye n'ibiturika byumvikana nk'inguba byaraswaga n'indege za drone by'umwihariko zo ku ruhande rwa leta y'Kinshasa. Ibingibi ndagenda mbikuvira imuzi n'umuzingo nabyo ndagenda ngubwira ko rwose ibintu byamaze ko bizamba ahitwa muri Uvura. Abakomando benshi cyane ba 23 bamaze kuba by'umwihariko bikura muri izi nyeshyamba by'umwihariko biripotinga ku ruhande rwa leta y'Kinshasa. Ibi byose kandi biragenda binakurikirwa n'andi makuru akomye cyane yerekeranye no kuba noneho Waza ndetse na Fdnb byamaze kwifatira ku gakano witwa General Sultan Makenga by'umwihariko akamuha isomo rya gisirikare mu bice bitandukanye byo mu nkengero z'umujyi wa Goma ni birimo hangaha muri za Kibomba ndetse na hano mu birunga bya za Nyiragongo. Hakomushikenda havugwa amakuru yerekeranye by'umwihariko na Ambushi ziteye ubwoba cyane by'umwihariko ngo zimaze iminsi zihabera ngo zagiye by'umwihariko zigarurira abatari bake mu barwanyi ba 23. Ibingibi kandi ngo byanasize izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 ngo zisigaye by'umwihariko mu makuru atari meza bitewe n'uko amakuru menshi cyane yerekeranye n'uburyo zitegura urugamba ngo yamaze kuba n'ubundi atangwa n'izi ngabo zamaze kuba n'ubundi zifatirwa muri ambushi muri ibi bice bya hano mu mujyi wa Goma kugeza amagingo bizengurutswe mu buryo bukomeye cyane n'izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa. Sibyo gusa kandi hakomushikenda havugwa amakuru yerekeranye na warikare aho indege by'umwihariko ngo zagiye by'umwihariko zikora ibikorwa bidasanzwe ni indege z'inyeshyamba za 23. Wakibaza ngo mbese ibikorwa nibi ndagenda mbikuvira imuzi n'umuzingo 5 muri aya makuru mu buryo burambuye, ariko kandi nago turaza kuba n'ubundi twibagirwa ko kuzamagingo ya akanama cyangwa se akanama karoni cyangwa se kimuguke za Loni zamaze kuba n'ubundi bemeza ko kuzamagingo nyeshyamba za 23. Ibingibi leta yakomeje itegura bigamije kuba n'ubundi ngo bapfuvye umugambi ngo zifite wo kuba by'umwihariko ngo bashinga leta by'umwihariko yigenga hano ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo. Ibi byose turagenda tubigaruka 5 aya makuru kandi akabaje akurikira ramaze iminsi agarukwaho yavugaga ko ingabo z'u Rwanda RDF by'umwihariko zirutse kohereza izindi batayo ebyiri ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo. Ibingiro bigahurana n'amakuru yakomeje kugenda avuga ko mu mujyi wa Goma n'ubundi umutekano utifashe neza kwiza amagingo yabitewe no ko hakomeje kugenda hagaragara ibikorwa byerekeranye n'ubwicanyi bukomeje kugenda abukorwa haba ku basirikari bo muri izi nyeshyamba za 23 ndetse ibingibi bikagenda abikorwa na bamwe mu batari bamenyekana uruhande baherereyeho. Ni byinshi bikomeje kugenda bigaruka rero muri kano kanya by'umwihariko bikomeje kugenda byemeza ko urugamba rwamaze kuba rutukura ku butaka bw'ikigo cya Kongo mu bice bigiye bitandukanye birimo ndetse no mujyi wa Bukavu. Kiza amagingo bitangazwa ko naho hagiye hanagaragara abatari bake ngo bahunga urugamba. Ni mugiye kandi turagenda turebera hamwe n'andi makuru akomeye cyane yerekeranye no kuba leta y'igihugu cy'u Burundi yongeye kuba yogereza by'umwihariko abandi basirikare hafi by'umwihariko y'imipaka ihuza u Rwanda ndetse no ku bice bigiye bitandukanye ibikontororwa n'inyeshyamba za 23 hamwe n'andi makuru menshi cyane ndakubwiye mu ngingo z'ingenzi byo tugiye kuba tubiva imuzi n'umuzingo 5 ariko kandi mbere yuko turambura aya makuru nyaboneka mubanze munyereke ko turi kumwe mukande kuri subscribe musige igitekerezo cyanyu aho ngo muri comment kijyanye n'amakuru dukomeje kugenda tukugezaho ubundi gihe cyose tutarishyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro nacyo bashikubaka no mu bambere ndetse kandi turushaho no kujya tubana 5 mu makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Ngwibutsa ko rwose iyo ushaka gukanda kuri subscribe niba utari wayikanda cyangwa utazi uburyo bikorwa ureba ngaho munsi ya video hari akabuto kumwe rukanditsemo akajambo subscribe cyangwa se sabone ku bakoresha ururimi rw'Ikifaransa
gifaransa. Aho ngaho rwose iyo ukanzeho ubukoze subscribe maze igihe cyose uzarishyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro kazajya uhita ikibona mu bambere, ndetse tukarushaho no kujya tubana 5 kuri 5 rero mu makuru yose ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tukugezaho umunsi ku munsi ko bwije ndetse nuko bukeye. Reka rero niba amaze gukanda subscribe n'ubundi muhikaze noneho muri aya makuru yacu mu buryo burambuye. Ni amakuru yo kuri uno munsi wo kwa 5 tariki ni ya 9 z'ukwezi kwa mbere umwaka ni 2026. Ikaze muri aya makuru. Yes, rika twicyo rero tudatinze turebere hamwe aya makuru ni mu buryo burambuye. Ni byinshi komeje kugenda bigaruka ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo. Ambushi z'urudaca zikomeje kugenda by'umwihariko ziba icyago gikomeye cyane ku barwanyi b'inyeshyamba za M23. Ibingiro bikomeje kugenda bibera muri bimwe mu bice bigiye bitandukanye bya hano Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu bice birimo Uvura ndetse na hano muri Bukavu. Ibingibi kandi bigakurikirwa n'imirwano ikomeye cyane rikumvikanamo ibibombe biturika nguba ikomeje kugenda yumvikana mu mugi wa Uvura. Biherutse gutangazwa ko inyeshyamba za M23 zawigora, ariko nyuma yaho zikongera kuba ziwikuramo. Geza muri aka kanya rero ikomeje kugenda kivugwa nuko hiriwe urugamba karahabutaka rwanaje kuba rero rugwamo abatari bake ku ruhande rw'inyeshyamba za M23. Ibingibi kandi byanakurikiwe n'andi makuru akomeye cyane yavugaga ko indege za drone ngo zagiye kuba n'ubundi zirimbura mu buryo bukomeye cyane ikibuga cy'indege cya Kavumu, ngo cyaje kuba n'ubundi kiraswaho rufa rw'amasasu atari make. Ibi byose rero ngo biri muri gahunda zikomeye cyane leta y'igihugu cya Kongo ndetse na leta y'igihugu cy'u Burundi bafatanyije n'abacancuro b'abazungu basanzwe by'umwihariko bafite yo kuba bakwirukana izi nyeshyamba muri uyu mugi cyangwa se muri iki kibuga cy'indege cya Kavumu, by'umwihariko bakabasha kuba ari bo bakifashisha mu byerekeranye no kugenda bagiparikaho izi ndege za Kongo zinambara, zirimo izi ndege za drone zo mu bwoko bwa CH4B ndetse n'izi ndege zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 zigenda zifashishwa muri uru rugamba. Si ibyo gusa rero ni byinshi bikomeje kugenda bigarukwaho ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo, aho hakomeje kugenda hemezwa ibyerekeranye noneho n'ibitero karahabutaka leta ya Kongo ngo yifuza kuba yatangiza ku gihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi rero bikomeje kugenda binahuriramo n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, aho kuzamagingwa ya leta ya Kongo mu minsi mike cyane itambutse nibwo akanama k'impuguke za Loni zemeje ko ngo leta y'u Rwanda yerutse kohereza batayo zigera kuri 2 ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo. Akanama kandi kanaje kuba gahishura ko leta y'igihugu cya Kongo by'umwihariko ngiye kuba yashingwamo ikindi gihugu, by'umwihariko ngo bikozwe n'inyeshyamba za M23. Ibyo byose bikomeje kugenda bijyana n'amakuru akomeje kugenda yemeza ko Tanzania muri kano kanya amaze kuba isinya kohereza abasirikare basaga 12,000 muri ibi bice bigiye bitandukanye byo ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo. Kandi ibingibi bigahurana no kuba rero leta y'igihugu cy'u Burundi ikomeje kugenda nayo iyegereza abasirikare muri bimwe mu bice bigiye bitandukanye bya hano ku butaka bw'igihugu cya Kongo, by'umwihariko no mu bice bya hano hafi y'abaturage b'abanyamurenge. Ni byinshi bikomeje kugenda bigarukwaho ibyerekeranye no witwa General Makenga, byo bikomeje kugenda bivuga ko umujyi wa Goma by'umwihariko ushobora kuba ugaraniwe mu buryo bukomeye cyane, ko kugeza amagingo hari ikikango cyinshi cyane cyo kuba rero inyeshyamba za Fdnb ndetse n'urubyiruko rwa Waza ngo baba by'umwihariko n'ubundi bari mu bice bigiye bitandukanye bya hano muri iki kibaya cya Nyiragongo ndetse na hano mu misozi ya za Nyiragongo. Ni imisozi by'umwihariko isanzwe iri hejuru y'uyu mujyi wa Goma ugiye kuba warangiza igihe kingana n'umwaka ukontororwa n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. N'amakuru menshi cyane akomeje kugenda agarukwaho, ni byinshi akomeje kugenda bivugwa, ariko by'umwihariko nk'uko dusanzwe tubimenyereye ko tubagezaho amakuru mu buryo butarambiranye. Mutwemerere duse naho duhiniye ahangaha, ariko tubabwira ko mu kanya kari imbere tugiye kwa n'ubundi tubagezaho andi makuru ari buze kuba agezweho. By'umwihariko turagenda n'ubundi twibanda kuri ibingibi bikomeje kugenda bibira ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi